Sargas hija kumpanija Norveġiża li tispeċjalizza f'impjanti b'teknoloġija nadifa ħafna, tant li dawn l-impjanti ma jiġġeneraw l-ebda emissjonijiet fl-arja. F'intervista mal-editur tal-ġurnal Malta Today Xavier Balzan, il-kap eżekuttiv Henrik Fleischer qal li b'dan l-impjant il-kontijiet ta' dawlu l-ilma jorħsu bin-nofs. First thing it will change, it will strongly reduce the energy bill for every citizen, for every business in this country. Il-fdalijiet li joħorġu mill-power station jinħażnu taħt l-impjant. Dawn il-fdalijiet imbagħad jitħaltu mal-konkrit għal manutenzjoni tat-toroq. B'din it-teknoloġija nadifa pajjiżna jkun jista' jserraħ moħħu li fl-2013 ma jħallasx multi għall-emissjonijiet li joħorġu mill-power station. It will make you look very good inside the EU because you now have a power plant without emissions. Impjanti simili saru fl-Istati Uniti u bħalissa qed ikunu ppjanati wkoll li jsiru fil-Lvant Nofsani. Madankollu meta din il-proposta li biha l-kontijiet tad-dawl u l-ilma jorħsu bin-nofs tpoġġiet fuq il-mejda tad-diskussjoni, il-Prim Ministru irrifjuta. Inkluż il-proposti li jinkludu li nużaw il-faħam, imma jidhirli illi l-gvern tiegħi bħala preferenza m'għandux imur lura għal soluzzjonijiet li jużaw il-faħam anke jekk il-faħam huwa l-iktar irħis.